Sabre ye berma Osei video to so yenu nankasa na wayimti Ejura no na dwumadi esi na so won ne hema won wayimti a wo begi na no ye kiremu se wo se wo ba ohene base na afna kensi enisa na ekire se obi anu aye ma no kwan ma akọ begi ohene wo no jese ye bie afna no asade na se ekwanda mu a woni kura wo ba no betimi akọ na waben wo hene no na akodi nkita ho eye kwan a akọ fa so na ye de bona na mo ban ni eno no e wa be pa e wo se takahene so ese ni takache a ya wo hene ebe yi wo no aso ni kakaka na wo de ni base na be ya be ma wo se ba na wa by the apashe sachi bi ko Nyansapo so na ya mo atisia obeni bi ana oyo obo fa wa be wa ayo na obo ayo ena eko dako ni ko te ise ni sante mo ko se Ejura mo krepo wo mo de ni achi bi ya wo mo tu ana ya shase on area obo mo fi ya fa na se mo ato wo mo tu so ni mo ti wo ni afa di a wo mo fa haya sai wo ni shi kuma wo ko ya so mo tu se na ya shase one esa ende na no go mo so ade na ya baba nto mo fo tutu ade be a wo de ma na yire anase ne ba eyire se won konkon no a wo konno a ya wo mu di ye no no hwe anye wo mo eno no mo wie bisa na we di efiri he o obonfo eba eyire no na wono aye eno ane ma yinya edi bayire no a ene yi abe ya fasha wo mo di efiri he abi sabri nana berima wo se hwede otoso mienu berima no ampa wono na watena na dwemu enti eno ensem eno no sabri social Ejura na wono so yi ni ti a wo beya afi na wono so ba no beko wakwa ne hene berima wo se hwede otoso mienu ansana wakona tanaye na wakwa transe nana akuatiwa otoso mienu Ejura eno no ene ba hema so afa no wasiesie no ho eden sinka no kra na ye makono se de wasie twa na waka ne dikadika na afeye papa ne nyontuma kente papa bie na otubuso ediska tutumu afei no odru ehne nchen wode nsa ato nsem a wachia no enye no no akono ene ne fe sabe de na yese nana akuatiwa wotoso bi no Ejura ono nso beko no wakwa akotena se so hwe nana was berima was hwe de firi ne nase edikosi ne sora na hwe wo hema firi ne nase edikosi ne sora kwasem ni omama ahenie na aya akono ayefe omachese onum enimde saa mesa wo hwe oba panyi anasa wo hema wono nso ebe ya wogina ho ya watutu ntoma se berima ya eye nana afiri ye fusua kobo a wotoso mienu nana afiri ye fusua kobo a wotoso mienu kwawu ni fahema na owo kwawu anase oisa eye kwawu obo hima wono eno no ono ena watutu ntoma so ne ntoma na ahosuo no tuntum na edi ehim ena bibi soso wo mu se nkane akoso mu nkane no ena afeyi ehu se ahosuo ni bia bia ma watutu edi agusuo saa ena amamre etie ewo wono nso fm a afeyi ena wadu dwumadi na se a wobekọ na wakwakwa akotia asa na wono nso akọ na wakwakwa akotena se ena nhihye da kwam a emra amamre ni bibia ya adwuma asafo na nanom abrafo obia dinchia na eno se ekoswa ekoma nana berima akwa aba se nana baba yemo akwa aba na afidwumadi na nene etoato so a yeko ewo ehonom afei na nana afiri ye fusia akobo otoso mienu wakwa chia berima hwede ewo ehonom fe ne hu se adehia a wode wonom ba ye bi so etoato so a wonom so ebechia berima Osei hwede a wo ye Ejura hene ewo ehonom ade ye sonko ewo dwumade ya se enne na Nyansapo ye de ni kucheri se hwini ni santem ahwe ne se ahemfo e baaye ahema e baaye no obi ya fa no hwe nana afiri ye fusua akobo otoso mienu diasa dadan ho sawre na henche eni se de wasi afa no na ayese be ma pepepepepepe sa ena obohima na mamre na manieti a ofa no ho kama ene wodi na ni nyambe cheche
Jerefo Yeguswa Yam Festival, but their fashion Yegusuno. And I'm a buy ye be and not one muswa, one more air chair, Berma or say every day. Yamana Paba, said Nana, about transit, na Medino, at was so ever, and Yassam to Accra, and I am for the bree, and I was a woman with number 30, it's my boo. Bebree and one do one munyam e babetete ye dike ehudi asempa entwi obije otosumi no ye country ye hu nana Osei kwadwo ensibi otosumi no nifa hene anase baba so hene number 2 ye hu no dada e wa ha afi nana Appiah kusi brempon ono so ye twudom hene wa baby nana ejin abotre oye jase hene wo hobi nana adanse Appiah kubi ono so e yankobia hene nana Owusu aduomi otosumi no achiame hene ene wo ohene ba Owusu bekwen ye hu ne dada mare hene nana akwasi okofo asante benkum hene ono so e baby aposifo panini e nana sa aposifo no so ato santana ono so e chiache wo no nana ageman enim prempe nkoso hene nana enso edinanim nyam betechi fefefefefe nana yawo Appiah konto aboafo hene asasebon ajahene aboafo hene a woye asasebon ajahene ono so wa ha nana kofi agyin eye etipin hene ono so e wa ha saa enso nana kofi amoakon etwafo hene na Owusu pobi eye duma kwai hene ono so e wa ha no ma enya senketo na sese die edu so a wo hena wayi biti a wo beyi eye tonsuo mu hene se ye be kai ne ye be hye ne so tonsuo mu hene die ye ka na se okufo nana ya asanto an twetwero muto wo kan ni prekope eno no wono ena wayi niti nana ageni mboaten ena ayi niti a wo badwuma DSC na ni ye ka tonsuo mu dia na ntentem na yenko anim na yenkyere se mampon hene Daasebre wo se Bonsu ete sikadwete akonya so na hene na ye kokuru aye fe aye akona na aseda chenchenche no e wo se edi ma tonsuo mu hene esanse abakwasam ene amamra ni mu amane e fa ho no echirima tonsuo hene ediduma so pa edeboa mampon a e ma mampon sikadwete akonya no eye kokuru tentem na yewura mu kakra na yenko anim se we na ageni mboaten a wo ye tonsuo mu hene abakwasam echirima atete no na obobofo dia ofri edehye abusua e wo tonsuo mu no na oka adehye abusua no na motia ebe fa no a na chese satem wo no wo mu ba bia wo sa na motia di na kwa hye obodan bi mu eno ne nam so ma Daasebre wo se Bonsu esoma yetu abofo se wonmo nko na wonmo nko hwehwe sa obomofo yi na wonmo mfa ne mera okwasem ni na motia di na hye ma cheyi pa enti abra wonmo de obomofo yi eba ye no na chese akoye nika na wo ba no na okura osonse na afa yesede ni na ebi ekura no na tonsuo no eye baabi a na eye ensu a obomfo na wote ano a wo bon sekan etuo ene enema ahodo ede eka ho ni nyina mu no oboa ema eko a ekoso ma Daasebre wo se Bonsu enne ni sikedwa akonya a wote so sikadwete akonya a wote so aye kese no na chese eye tonsuo mu hene ena ebobode eboa ya ene ye na ageni mboaten abakwasam a efa ne kuro ene na konya no ho kakra ena yehwe ade agu ho no enfim nchemu pa no eda so ewo nyansapo a obomode na wo kwa eno so unsa ebeka ewo ho no mo afa yanko anim na yehwe amamre ene amane a ene yenam asaso echini bi
Ebusia nana ejeni mboaten no entinye nwanwa se eneye onna Daasebre Osei Bonsu mampohene etunuo se ne sebofo obra na omesi nanan sanse tewtuam na womra na omehwe madwumadi ni entini enkoso ochiachia nananom a wonmodi kan aba nanan ejeni mboaten tonsuom hene eno no mampohema nana aja komadu fie a wotoso mienu mampohema ohima papa bi wonu yi nti obatepa tepa manhima wono so ena waba no a enya asenketo e ho no nana ya asanto a oba kodufu okofo papa bi wono de asa e de atofo ma wo daadaa no ho e wo ho no na enya asenketo abakosema efa ana ya asanto a wo de enya ha ene ye beka ne ye kase ye ka ye nsoro so ana ya asanto ano no ene wono so asiribo ase afa no yie pa a enya asenketo nti abahema wono so ebeboa madwumadi ne akoso no ena wono yi wo muti a wono eba emako e wo no na ibuso a na ye bobo ahemfa wono eba ni ntisi ebeto aso dia na yenkwani na ageni mboate afei ena wo buso na wochia wakochia berma Osei dia no to simienu Ejurahene ena wakochia no e wo na waye na etu ewo eholo eno say abahema no ena wono etoato so a wono so ekona amamre kwa so wono achiachi afefefe sene amamre ene amane etie no emamre mfi se ekoba akosi mete a woye tufuhene ekoba akosi mete a woye tufuhene wono so hobi ahema no se de ka ye no ena wono cha na ya santo a mehu se woduru ho no o chen nsem kakra e de ache mahre se eyi berma Osei de amohu se we tepa manhima so na woduru sisia no ese sisi no ana ya santo a ya ye obi a wono ene we introduction no nti oba na wachire we ni sa pepepe ena ekosa ene o maye amaye afepa nti ahima no no muguso a wono chiacha no nana Osei bedi akon eye ba mu hene ana wa ha nana owusu achiaw eye sana hene o wa ha ana ya santo ankasa na ne gina wono se mohu sa afi de wachia no awia wadan no ho a woko yehu se nana agya komadu fie mamponye meba wo so de adidie ani buo ede ema no enu nti wotu na henche no ede ato ede buo ede ama ade ya na ma ahemfo na se akame ma ahenie ya akono no obia de buo ne ani de ese efata no ede ma won ho tie se apra keto hu kase a keto no bobo e ma kase ne betwam aposi for modumedi na senso ene hu omo ejare for yeguso a enye asem keto wona na owusu prempa woye dato ahene nana ewa ha nana akwasi nti dabehene nana akwasi amani ampom eye dwaso ahene fei nana kwadu edubofo enso eye ntotoye hene nana wa ha nana kwabena aboache wono nso ewa ha woye nkonsonsoafo hene nana enso ewa ha nana kofi amoako ye sompahene nana ata akua moaboaten eye asona busuapani nana kwabena boaten eye acheremade hene nana kofi oti eye bonyo hene nso ewa ha nana kofi owusu hiawu hene nana nyako donyina otoso minu eye nkwantahene nana kwaku fusu enso eye nokware asahene nana kodwo opoku eye aframso hene atese eya sebketra ene ahemfo a wonu firi kroto awodo ma beka ho no wo mu ne yebusu a yeyi wo mu bobum di mako nana Appiah kubi eye bedu krom hene nana owusu Sekyerene eye atakra number 2 hene nana kodwo amoako jampa eye safu krom hene nana yeboa kodie eye nchensie broadcasting hene nana akwasi dankwa eye kensie hene elect on ye no sanso ena nana edu peko eye chiame number 1
hene nana owusu aduomi eye chiame number 2 nyame bekere dikro sanso nana nasafo anthem eye chiame number 3 ebuom dikro ewo ho ma wonu nyina abeka wonana Appiah kubi chiame number 4 hene nana ageni mboaten eye chen kura dikro sanso nana akosi safo eye fame ye baby famisha baby tie from fancheme famisha baby ehene na se dikuro e wo hono na asante ankoma aye miminaso number 1 dikuro na nana kofi boaten so ye inasie dikuro e wo hono sabe sawja amamre kwa so wonu gunsa na afi ekwemo bi na wonu mato aso Zion madam nya boni bi ne efrem na wie Zion wona mo hye senyina na fa seto ho Zion afi bi aso ani akane a hye no onyam Zion safie si mo ye wura ye se Zion opemputo ere nkoso wa dwemem Zion ye be kan ye sase Zion ati ye sa fra titru ani nintini Zion fra chichiri ba chinye Zion na sam obi ade kan eba o ba na mo soro o obi amra Zion ani kwasum dwem Zion me tiati kaboni bia o fodi batatwena mo Zion ye zemu o madaruma Zion to ade nkoso de ye pe Zion ye wura tufo ne kwaso ye beri fo kwaso ye wura Daasebre kwaso ye beri fo kwaso na dira yin kwaso ye beri fo kwaso na na epem punto ke se wa dwemem wa yesemo obi kan sase maye nya fa hye ya yi monya yesemo madaruma ma boni bi atu se hye mu ya ne ko edufra ne na sama mu ni baboni ne de kan ko ne nyuma de ka se ati se ye e pema drama ma ni monya ma ba odi e fa kwa mboni so ama ni kwa se ka hye ne obi atonsa e hye bu se fo ko ne ko hye ma pia mo na kasa Daasebre se ne ye nyina ye nim no se twene afa hye eyi me de be dino afibia na nietia yetaye disane se yebeda ase na ya kire ye ni so aba onyankopon a obaade na nanu a wonya wo mba bi kro se ne onapambo aye kese wa yenso onhwe so pa ewo Appiah etwemu no Ejura a wode dom yen ewo mfoguro a ye so no ba ye dua ye ni titru ayre a eye Sekyerene a ene ye hye ni fen samre ya musuro nanano ena ma ho brase kwa nso bompa ye se enipa ebedi ye ni Appiah ye problem Ejura eni adom ebeba ama ye hu ya epese ye ebio esa ye mra akwanya ba se hia se ni pakro ewo kru ye kwanso na ye to adwen hwese ne nyame ye besi mpunto kwanso na ye bramu asiye nanano emra ye di afashe ya ye kan ye nanano ma wonya omba bi kru ense se ye ma ye refree se ye bebu nkompo hwe ye chi Appiah twemu yedumadi a yedi nyina ekoye ade ankoye ekoye de embe ya se be hye mukina ye ankoye no na menum ye enya isisi ene afashe asem kwa eda so eni se yes so yensa na yape mpunto ewo Ejura asase so we eye asamo a emuhia ye na de ema ebaye fare bai eni onipa kra odisa dwumadi ye nimu a oprise Ejura mpunto ebeye chefa yeda nyamiase se ode berma Osei video to so mi no adom ye esan se obi a mpunto ahye ne ma na sitra eye mpunto na daye so eye mpunto na otu mpunto anamon osise mpunto ebeye ne ma chefa sa oni owre ya na ya ogo anisodi hu na tise no ena yehia no emra tise no kanano emane merima ayon kufa kese na eda asubie eni mpunto ntemu bibiara asubie wono mpunto timi ko mane yeye na se ebehwe na dane nso a
Bia sakasaka wono mpunto etorase. Saa kwa yisu ntino. Ayesre. Say you nyina ebetrase bekruyem. Betrase asumyem. Esa sebe bia sakasaka wono. Enifa hudie na wadwe mpunto awi. Empire ni say. Yenyina beso Verma Osei fidie autosumenu ni nananom atrankomia ase esa se o chance a ofru biapa e ho behia se yebepia wo nananom se ya tragedy na ya hye bibi nso a ka yebehu se nyame adom ara kwa asumwie esai aba abekata Egraman so na die tia we eba ye ya sofu pon imam no empire woboma omaye very much every day and na trankomia esa woni assembly atwo afi bega ehwe bango essential nature music ene ampran prebia what one wasi was say obehwe say asumbi ebebaye mayu nanano MPP abai oni biye say asumbieni impunto ebetintimwa na nhia se abambo ebetintimba ewo idrese jeduma simansi ni saintino abai ekuswara onsaidi abambo dumadie burua ebini hadadano ebekanye ho Mekasafa Ghana Immigration Services, Customs and Excise, and military. Iduma bobure ya abombon tumadiero ejina beka adofo hoda damwa prisons police fire service ne dia keka hono a yedim say nyame aduma rakwa kunto ne asubie ebetra ye china every ajona kono ebetimi amu say asoja for ebeta abaye kroem na osese wo ho what did you want to do? Can I say, we are a money, young Haitian, come into. We are also no need to do, as I say. On my as I obey you, be a mirror. And one be so one name is so a person with the Idibabina. Say, Obedi Sakasaka one day. What the outside the body, no more getting. I don't answer a trust you. First, I went to and a very much say video to some you know, and another tranquilina assay. I won't put to bra, what you know, the gra, I see him. Yeah, about you won't tell him, and if first you are what to find a gra, I had a Sapia. I had a Sapia. And so we see at times from Kuamam, the wire Sabia. A fire service in Penning for by Pia Obinya Tram, no one of you are assuming. And the proper and Yeti what is it for a bank? Nanano, I shall say, Yabon Paya said, and there a fashion into quiet Benny, every time I pay when we had no maybe. And now Osei here in the man for Natrangunya and the Adum way. I don't for our free me our in our buyer. Say, over time to make entry. Then you may any munyam idea. Empire is saying, you may a bamboo, a baby in our chefa. The pussy say, you beside Ejura. Now, yes, I did Sekyerene of Ashe. Yamisha, I finish your part. And respects of His Excellency Nana Addo Akufo-Addo, the President of the Republic. He has asked me to extend to you, Nananom and the people of Ejura, his congratulations on the occasion of the 2022 Sekyerene Yam Festival. His Excellency is very grateful to you all for your support and loyalty to him and the government. Nana Ejura, I also extend to you the warm wishes of your boss, His Excellency Dr. Mahamadou Bawumia, the Vice President of Ghana. As you are very much aware, His Excellency the Vice President is no stranger to this festival.
He regrets he is unable to join you this year due to previously arranged national assignments. Ladies and gentlemen, I will start my address by first congratulating Osei the second Ejura elders and the great people of Ejura, for following the footsteps of your forefathers to celebrate the Sekyerene festival. Festivals such as yours is one way of the ways we Africans show appreciation to our forefathers and mothers for their contributions to the building of the society we enjoy presently. In time past, such festivals were usually confined to performance of traditional rites, drumming and dancing. In recent years, beyond appreciating the good works of our past compatriots, festivals have become a medium to showcase our rich culture, initiate projects and fashion out strategies for the development of our communities. The festival activities you lined up over the week-long celebration are all in line with the modern practices during festivals. They cover issues and events of social, cultural and contemporary relevance. I do commend Nananum for their elaborate planning and foresight. Nananum, I find your theme of the festival, which is quote, "Let us join hands to move Ejura forward," unquote, as very appropriate, not only for Ejura man, but for our nation Ghana as a whole. We need to eschew petty squabbles, bickerings, destructive criticisms, and despair. We should not allow our parochial interests to blind us to the collective achievements you have chalked as a community. I urge you to rise above the challenges that face us now and stand together as true citizens of the land to build Ejura and Ghana as a nation. The 2021 population and housing census, the Ejura municipality has a population of approximately 140,000. I am told that virtually every ethnic group, especially from the northern regions of Ghana, can be found in Ejura. The large population size and ethnic diversity has made the municipality prone to all manners of crime and theft. It has therefore become necessary to upgrade the police strength to a divisional level. The government is pleased to note that Osei II, Nana Ejura, is leading his community to put up the infrastructure for the realization of the police division. Nana, once more, I congratulate you and your elders for this initiative. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I join Nananum in appealing for cash and material support to complete the project. I am pleased to donate 50,000 Ghana cedis as my personal contribution towards this noble cause. I wish once more to congratulate the chiefs and people of Ejura for a successful festival celebration, and also wish the distinguished guests a safe journey back to their destination. And on behalf of the presidency, all the workers who together with Nana Ejura serve at the presidency, in addition to 50,000 cedis, we are contributing 500 bags of cement for the successful implementation of this project. Thank you very much, and God bless us all. School was St. Mary's Anglican Primary School. I mean, some mommy became Yatunity said, oh no. As soon as this year, Nyansapo
Yamamo akwaba. Ye papa ubesi Chief Justice anai. Asante mamu ha nyina ye judicial service no oda no. Yamawa akwaba. Yewra IGP police sahune. Sa omomra na omomesi nana wa ha. Mini aba Abiba. Ene me wo fa kese a oka no ho. Nana afri ye fosua kobo a otosumie no. Kwa nifa hema outside kwa obo hema. Yama wakwaba. Nana no a mubesisi minuanom ahemfo anamu amu abanyina mososo me mama wakwaba. Berema Osei de meneme maame akuatiwa mempanyifo a atwa me ho ahia. Yamo ama akwa bakese ewo Ejura ha. Ni se nti se enne Sekyerene afahye enne ene yeda na di ewa. Ye regional police commander so a uhwe ye region ye police sem yama wakwaba. Sa na regional commander no ono so ona we regional commander afen ye hu se yenya regional commander wa Santimamu ha. On town office 5 minutes nimpo. The bia wanam district no wo check no wo titi security nema e koso e wo your regime. Wade ba no na the divisional commander on so mamposu di hia no. Omo hwe se your regime ha no. Krono ne awukasem etimode awudifo no. Omo adwembone no ebekofom. Police yedam asepa. Na efri se timodinfo awukafo etromodinfo bedi awu ewo krom ha. Yaya yombeku me na baako. Na omampanyi tu commission say amna mehwe kwa fa so a commission no ebeye wo madwan hwe kwa fa so a abrante no wo wuye na etuo ekasa ye ewo esan kwa so. Yewra IGP commission no eka say police panyina wa no enam say wanye na adwuma ye ntino ye nyini free ha ye yini free ha na IGP hye yebo say we the police ni a na ni ye din na sebe onso so nsemhunu so beba krom ha ama ye security sem no aye kama ama ye ampa we the police mu jata ebetena Ejura ha now no ye betimi de ensamienu ase yebo say asundue de ebi abakrom ha papa police jata ye da wase bebre ya do wase pa samo aboaye amasundue abakrom ha na minka enya sase we committee no eba beye wo madwuma na omukotu omampanyimfo so omampanyin wodana na wo mode ababo ne tirim ko no owu kurade a enkwantime omampanyin ti ase wode mpatasika ne bre wo mo na wo mo so wo mu praye no eye nu achi me ne me mpanyimfo ye tu ho na mo bebre ne nu achi ya na yete se omampanyin se wo mo ho kan no ono so omo mpatasika na wo mo so e de abo wo mo abrabo sika no abedru enche kwa ibodwa wani mo ha na omo de check no ama wo Yewra deputy chief of staff wo ha yasem nyina ne say ye de krata abehya won samonde but ye kan abrawoti he omampanyi ye dana se bebre wonja ye mu da biarada tamo asan ba ye wa woti we wo kan ho mo ma me betena Ejura ha 1 month say ye metra na sundue emra Ejura ya ba betena ma sundue ba ye ne adofo akasa ma sundue abetena Ejura na compensation na committee ne kan no mo de Osei so ayoyo se motimi de we ya bade a na me ne me man ya sem nyina se ye no ne waban ye da mo ase bebre ewo mo a mo so mo de aboa Ejura man de twa to okra ne se ye ya nkasa ye de hye o ye akonwa yi nana mo de na ba so me hwe ye mansi ye municipal chief executive ye besugu so wo a wotiwa de meka wonim se na de wadaroma madwurani mafo akonwa yi na wono so
who said obese adada nananom no de ani de sebema nananom utie ye ye be so go so me be so nan utie ye ena me no kasa ye yan kasa ye mu ade ye chochiro mu ncho ena wosi wo man ya no as MC ya ototo aban administration no aboa ma adwiraman afa de tipo nananom amanti ba mo modin nyina modin no beba ekire yi panyifo amaba yadamase bebre sen na motimetu mo na ba adwira ha na titru ene menu akwaku asiama kwaku ene edan no yabie ba kwa asiwo ene wonko honorable minister chief of staff bako okira ne yaja kwa mo akonkra nananom manumasi yadamase bebre bere ma osa hwede ne mpanyifo damase adwira mama makwa ba yadamase ensabe yadamase ama pohene eso onsrade ya nso so osramo semu nyina mo nya baako basa yo ompe afi etwa mu ye bomudin dodo ye TV so FM Nyansam ko ana ne yeka ensam so ana e ba no na nya papa na ma pohene nsrade oso poto sramo edem putuo ene ye hwehwe entokwasam atwam sade akura odi mo anim o prim putuo na odi abura adwiraman no eno na munyina mo nso ne sisi mo nso na sene na mo moa no ebedu afeda sabre ni nyina ye kwa kotwa homam na division ye bie no fe Ebenezer no nachi na osa wani suadi hunu so obesa ye bibi fufro e de ahye adwira nyina ni monyam mo ma nyina yanka mom adofo a yaba ha nyina obia ntuni botom na wonyi bi no fa mo na adwira hene isa de opa dia okotokoto no sebe ye na boro nana ya ma monu yo o papa se o ma onyi che tena konya no so tena so na yini che yini eche aya wona na menka wo ya wona na ko busa fo na na fo na ko agura no woni se so wudi enfie aduasia wa konya so a epudu nyuma nko a na beba agura ha o da wa tena konya so ase o bo chidom o ma mo odie na wotimi to niema so ba ya na ka tena konya o mo hawa gina na ka wunya peace of mind ama de ehu na yehu Daasebre se onam sa konya we so obo wa tena konya nyina so abaso awo nia o maye me de me ka se ba yeye na me de ase da piese e ma mi anka sa me ma na ja ko ba di fie wona na nanom amahema ya o ba di ajo mo ye bia bebo na ajira hene chidom nanom twede amponya kopon o shiram afran kure bia o ba ha o twede amponya kopon o shiram o be fi ha o shira na ego fie ewade mo nyina ho ban atfeda sebre ha ye nyina sa me hiem ye be ba no de na ye ko bi edibisie no ya sai ade putu foforo asie ni so na ajira hene o papa na buto ku hina be se na mampo hina nai ya sa wan sa ni fie no oposa ni sem me me pani fo e ba e na nanu ma twa me ho hia e be sem 2000 Ghana cedis ya de go wuti nanu da munyina ase eso twede aponya ko se wansa somo na taba ko de nso ko bibia gudu asubiem o me ente se carbon bibia Daasebre e ma obi bia afisia pa ya e to so anu ko Osei onwa ne papa Daasebre Osei Bonsu ona kuri ene dia na wajia maje Nana Otukune se omesi nana Nana omeni so sebia onu kwa na baba afede ya ko ya onu
aja arafo sabe sore ba bi adwumadi na dia sabe oye odi kuro bi oba pan ni bi na ya bodin afache wo tese kame se enkura wodo ni nyina won mo hye adwirase ene wo mo to nsafe obi a e ba bi a won be boy sabe berma na asore a tese aba ahema mpanyimfo a won mo eba e be boa na adwumadi eye akono no mampo hene tepa man hene nana ya santo adwoso ema ena afeyi tonsuom hene nana jeni boaten a Daasebre Osei Bonsu tu no wa chance si ano wo chia wo mo na afeyi wada won mase se medamase se jamode mo ni nyam abeta adwumadi na echi amna ye fefe se mo hwe ya bra na na eba no otumi che ena sa man hene na wachacha wo mu a wie ya wasade ne che ahya wasa adane ni awoko enti eye ni so a wachire ewo ahadma odeda na brempon ene na hemfo wono so asese enyamo a kedmedi nke enti emusi ewo no sabre die wodu ye nua no mu zongu so wono so na wacha wo mu egi enti na medie no edi ba bi si kwa no yenhwe die nana ebe ni keche kakra yenhwe asa